Ni muthenya wa kiumia no mirango ya wabici cia Huduma ni mihingure. Gitumi ari ibandite ici cibangitwo wabici-ini ya GPO iria ni metereirwo moke magire niguo mahote kunyita itemi githurano-ini kinene kia wa keri. We have so many uncollected IDs na tulikuwa tuna encourage wale wote wali apply for the IDs to come and collect them. Otungata uyu rahuthira ndagika itakirite 15 na aria megutumite ihoya ria kibande umuthi rucio gugikinya thaa 9 magakorwo menakio. Thirikari ni thondekete maundu wathie Huduma Centre urahudumirwo haraka ona wathie wakora raini ndahiu tondu tarungiuka kuenda kureta raini ndahiu hanini no urahudumirwo faster na inatoka haraka sana, so watu wakuje ziko na ni nyingi sana, na juu huwezi enda kupiga kura bila hiyo original ID, wakuje wazichukue na wataweza kupiga kura. Anyiti itemi Honge ni cimoigite ni mehariri gutigirira gutiri mundu utagathurana tondu ndari na gibande, ona gutuika nyingi cia ceceni ici iri na makiria maibande 2,000 iria ene matari maragira. Sasa siku 2 umepata kitambulisho. Kama wale wamekuja asubuhi tumewaambia waje kesho, na wale walikuja Friday walikuja jana wengine, na wengine wamekuja leo asubuhi na wameweza kuchukua. Naretana no tari umwena wa Narok. Angawaje lazima wakuje leo ama kesho, kwa sababu kesho kutwa itakuwa siku ya kupiga kura. Kuri aria matete ibande kiria marafatara ni guguikia ihoya ria gibande no marua kuma wabici ya Shifo. Ndokire muthenya wa Friday na ni ndokire ndamukirirwo na ngirwa njoke umuthi muthenya wa Sunday njoke kugira gibande tondu ni ndenda guthurana. ID yangu ilipotea jana usiku na nimekuja leo Huduma Centre kufanya duplicate, na nimeambiwa nitakuja kesho on Monday na on Tuesday nitakuwa tayari kupiga kura. Yefaru waru ni kuri we Mukenya utowete kana utete gibande kwiyumiria ceceni-ini cia Huduma gwa kahinda kanyihiire mathaa 24 kona ndungithi guthurana utari na gibande. Ngiribotera Inoro TV njitagwo Wanjiku wa Kimani.